Ondel mau kemana ondel? Itu kok dicopotin ondel? Wah, ondel-ondelnya dibuka. Ondel capek. Wah, kita belum main kok udah capek ondel. Ondel. Ondel kok bajunya robek sih itu ondel-ondel? Kenapa tuh bajunya robek? Nanti baju ondel-ondel diituin ya, dijahit ya. Wah, ondel-ondelnya ada 2. Ondel-ondelnya. Ondel udah makan belum ondel? Belum. Pantesan ondel-ondelnya capek ya, belum makan. Ondel-ondel doyan es krim nggak ondel-ondel? Wih, doyan. Masa ondel-ondel doyan es krim? Wah, ondel-ondelnya kok pindah sih? Ondel-ondelnya mau kemana ondel? Wah, ondelnya mau naik mobil ya? Pengen naik mobil kali ondel-ondelnya. Wah, ondel-ondel emang belum pernah naik mobil ondel? Wah, coba ondel-ondelnya taikin di atas mobil. Nggak nyampe. Nih. Wah, ondel-ondelnya naik mobil. Ondel-ondel naik mobil. Wah, tukang ondel-ondelnya mana? Weh, tukang ondel-ondelnya di sini ternyata. Pantesan ondel-ondelnya diem aja. Ondel-ondel naik di atas mobil, lagi diliatin sama tukangnya. Nih tukang ondel-ondel nih yang bandel-bandel nih, nakal-nakal nih, ondel-ondel. Weh, awas jatuh-jatuh, awas jatuh-jatuh, duduk aja ya. Tuh, ondel-ondelnya naik mobil. Nanti kalau mobilnya jalan gimana tuh? Nanti kalau mobilnya jalan gimana? Ondel-ondelnya jatuh nggak? Hah? Jatuh ya? Mati ondel-ondel mati. Biarin aja tuh ondel-ondel nggak bisa turun tuh naik di atas mobil. Ya, ondel-ondel naik di atas mobil gimana ntar turunnya? Nggak bisa turun dia kalau nggak diturunin ya. Harus ditolongin ya. Ya ampun, ondel-ondel. Kenapa nggak bisa dia? Ondel-ondelnya masih kecil-kecil sih ya.